Ket ita, isagot mi kada kayo ti istorya ana pauluan. Ti anak ni Buruka. Tampok itangal daw iti panakigasangga sa Timurtal a hero. Dito'y drama ana pauluan. Alipugpog! Naglawa mo na kanyugan tinakadanunan ta. Wen apong, awan ka di timadlaw mo kadagiti nyog? Awanin dagiti berde a bulong da. Ben ega maganggangon dagiti naligsay a palatang da. Ken uray dagiti papeng, naragregdan. Awan na bati a pakairanudan ti tao a nagmula. Dinalanan ti kalamidad. Agapuanan ti tao a nabiyag. Ha? Unak mo na bagyo? Apong, talagan sakit di anakapsot ti panagkita yun na. Saan anabagyo dagita nyog? Anya nga ron? Napeste. Kasta? Na butter? Kaslakastan apong. Sobra ti kinaranggas dagita akita ti peste. Saan agagangay? Anya nga ron? Mamuan tanto apong. Agpag na pagnatalaan. Bareng masalaw tati umno a tao. Amang pasangbay kadata iti daytoy a lugar. Anya lugar dito'y apok? At data iti kabisayaan apong. Ha? Ay nagadayo gayam. Tiyak man lana puotan mat. Nakaturog ka ngamin. Kabayatan ti panagdalyasat ta. Ije abanda apong. Makanta ije kabalbalayan. Amom ti ayan ti kabalbalayan dito'y. Nakadano na kun ditoy iti may sa apanawen. Narang ay pa'y tibiyag dagiti tao ditoy idi. Ita, marigrigat dan. Isumatla nakadaron ta dito'y. Wan apong. Ala, mapantay iti kabalbalayan. Pumintasak, nagsaraminak dito'y sinublan ni Inak Aburuka. Agpay sumat nga minti ko na ni Ina. Timawidakan ko na. Orayak ngagtal na ti kinibor ko adanum. Agsarminak tumanen. Aday ta, nagsardengan, nalitnaw manan. Adda sang sangaili, makitak ida dito'y datdatlag asiliya si anapno iti danom. Inakriingan ni inang ko Aburuka. Inak Aburuka! Inak Aburuka! Agriing ka! Pagangin! Kasano ang makastrik dito'y kuweba mi tinapik sang angin? At dangatan nakastrik agabusur mi? Kasla limabas lang idayan ko. Agturong itirukib apagturturugan tinak Aburuka. Makabulset ti sipngat. Wan apong. Kat dayta ti pagaayat ti pagbutbut ngan dagiti agindag ditoy. Ti bagbagadang aswang. Wan apong. Kino naman nakitam ni Buruka. Inan-anom day dya pasurot ti dakes nga hangin. Siguro, plano na ti rumidap laeng. Kapo iti kaado ti kinadakes nga inaramid na. Saanin aridap laeng dayjay. Apa nagidda na. No dikat, turog nan iti makalawas, apong. Kasta? Wan apong. Pinairot ko ti turog na. Iso nga uray nga takasano ti kaariwawa ijego kayab ataeng na. Kat saan to ang makariing? Mayat ano kasta? Adda ijay di anak na apong. Ada anak ni Buruka? Wan apong. Kat no sa anak ngagkamali. Kasken kwa na ti kinabilag. Iso nga rod ti makasalangad ta apok. Wan apong. Jak amo. No kasano ti kinabilag dayjay. Iso ita ti maduktalan ta.
no agpakita ka data. Ay, mananga siya Diyos. Salakniban na kami. Inang, ang mga natiktikan ng tiaswang tisikog ko. Ay. Isun sa daytan. Ay, di ka madanagan, anak ko. Sumalipeng-peng ka kanyak. Uray, tanapalaw-lawan ta iti adu abawang nga inyuper ko iti suka. Adu mat tinaiwarakiwak nga asin di taro bayan. Nagtatadak pa'y iti laya ana iwares. Inang, mataya ko ni tibutang. Saan kang agbuteng? Agkararag takit day. Inang! Tulungan na kami! Mapagsyat dakga po ka dagita asin. Suka, bawang kenlayak nga inwara siyo iti arubayan nyo. Pangaasim! Nupanggap mo akawalan ti buksit ti anak ko. Di mon patuluyan. Kasyam kuma! Pangasim! Di mo pakibiyangan ti sikog ko. Apakalaglagi pa kiti nagulip alakay ko. Okay, magtaboksit mo. Takita ang anak mo. Di ka makasinag iti anak ko. Sakbay ang maasit gam. Sakpay nga umuna ti dong param. Arayan ka kami! Inakaburo ka. Tulungan na. Agpus-pusi-pusak matan itilawang. Agsubli ka ni tinagapuam no asino ka man. Di nakasardengan ti paggasti angin. Ang mga abal-balay kan ka. Sino ka ngagsasaw? Awan ti makita nga agsasaw. Di nak makita. Aging gat di kag tungpal itibilin ko. Sa anak ngagtungpal itibilin ti oray asino nga agsaw. Nila ang inak aburo ka ti sursuruta. Ay, ang mga numaruros amin ng tiduk-duk ti payak ko. Kat ka ti mapasamakan ka. Aging ka mailuspak ka iti daga. Gusto nan. Mabarbar ako na ti gusto. Agparotan dagiti dotot ko. Saan kanto matan ang makasubli iti kagudwa ti bahim? Gapot ang may episokton. Iti silyasi ang masungsong rudan. Mapaksiuton. Ikarimasan kan nagdangran iti uray asino apada manabiyag. Tapno sanda ka matan ariribukan. Ikarim! Ikarig! Agsubli akon iti ayan tinak abro ka! Agyaman kami no asino ka man. No di ka dimtang. Ang mga no nabutsa ka ng tibuksit to'y anak ko ang masikog. Awanan yaman na, ina. Asino ka? Itala makita da ka. Ape akasta tilangam. Karubadak laeng. Awan ka aroba mi. Sa nga kilometro ti kaadayo ti sabali a balay. Manipod dito'y balay mi. Isu asaanin ama ko na aka aroba. Addan ka arubayo abalay. Iso ti pagnanadan mi kiniapong ko. Di mi amurita ah. Kat nung kanayon mat ngamin ang nakarikap to'y balay yo. Ti pagarup mi, awan bumalay dito eh. Gaputa agbutang kami ti dayji anabiyag. Adun ti pinatay na a babae dito'y lugar mi. Saanan nga agsubli dayjay? Sapay la ko ma. Ang mga no agsubliin to naganakak. Di ka mandanagan kapsat. Tulungan na kayo. Saan kami apumanaw kiniapong ko? Aging ga iti di mapaksat ti pagbutbut nga nyo aparswa. Agyaman kami. Di ka madanagan. Addan to tangdan nyo. Tangdanan da kay to. Saan kami nga agawat iti tangdan kapsat? Sige. Agawid akon. Urayan na ko niapong ko. Salbag ka na, biyag! Apay ngayon tog-togot nak dito'y magangot ako ba? Malas jay nang iwalwal lagis kanyak. Tadinak pinatay. Nagbidot ano ti amom kat sinardagan na kan. Riingak na inak aburo ka. Isunton ti makisin nang do itinang salangad kanyak. Sapay ngirsi ka lang, ngirsi. Ha?
Ang yaman ka takin maruti rayomak. Tanusan. Naipaksiw ko kumanti ka gudwat ibagi mapinanawa miti kasabaan. Naswirtiyak ka na yun. Manasmet ka na yun kaya sino man amang kontra kanya. Lukatamon to'y kuiba tarumwarak. Kamot. San ka na makaruwar dito ay si Kalakay? Ha? Si Kaita ti lambong ko iti silyasi ni inak aburo ka. Apong! Apong bubod! Napanamon! Apay nga ta. Imbagak mat asaan apo manaw iti kalapaw mi. Apay apim manaw. Naimbag ko ma. No napan na inasinan ti imbagak akagudwa ti bagi di kalanglangan ni Buroka. Huh? Dahil bantay ni Buroka dahil ginagumi. Isaganak ti palsuot ko. Ti palsuot ti isarang ko apaman niya agpakita dahil taan na biyag. Agpakita ka! Noon niya ti klasem aparswa! Oh! Makitam ka dito'y palsuot ko! Buldingan na ka dito'y! Agdaytan! Napabot ngan mo't lang. Ngam surutang ka. Makitam, dandanin agburak ti danom iti silyasi. Apaman nga agburak, ipabalinsok kan ngay lamaw. Asan na bitoy? Ay! Sa diolok! Pababa, minanadarak iti olok. Tayo balinsok nakbatan, magditin. Dito'y nagrungarong aramot, iti ngaton, titok-tok mo. Di ka madanang yun. Mabiitin nga agburak dito. Parayatan na ka po! Di na ka mangag nga sino man kay ayabang ngagnagan iti kulas. Nagyay nang iwus-wus-wus kanyak itilaw ang tay ayabam. Awanan, di na kan mangag dito'y kuweba. Nang ronan no makariington ni inak aburo ka. Parayatan na! Ni Apong Bubod, inalagayam day anak ni Buroka. Talaga nga awan pa kadidigraan day jay. Delikado. Delikado ni Apong Bubod, no jak maispal adagos. Marsuod lakid diti kuweba, apaman ang makariing ni Buroka. Nalakalang ti iruruar da Buroka itirengat ti daga. Ngam ni Apong Bubod, saan ang makarwar no jak arayatan? Urayan nak, Apong Bubod! Umayakon! Alipugpug! Ay! Sagnak na ibatok! Di tagburbur na ka! Danon ti silyase! Ha? Sa pahimbitin na ngakin nga to ti karay-kay ko! Ay! Ay! Ipalayog ka. Tapno maibatong kay tilamaw. Indayunin kami nga umunaw. Ay! Agap pa sa kitali. Karay kay mo. Tapno maipisok ka ni Pisilyasi. Isan! Anta nakastak aman nakibiyang. Napag-awan ti apoy. Kasla na subsubanan. Inakaburo ka! Agree ka! Naindap ti apoy! Inakaburo ka! Agree ka! Naindap ti apoy! Saan na sumunod na yung kasunod mo? Buruki, Ha? si Kaita ti may lamaw iti silyase. Ha? Ha? Ay! Apong, rumwartan dito ko iba. Marsuod na ito yan. Ay, rukatan nakbay Ah, un gayam. Naibitin ka apabalinswak. Sige, rukatan kan tarumwartan. Ay, kasla bati ba't day dyan na pasamak kanyak?
Saan abali apong? May ka? Agawid tan? Saan ta napaksyat ni Buroka? Narigat ang mapaksyat dayjay. 100% adakas apan nakabalinti na ikawaskan kwa na. Hasta? Di agaramid to man iti kinadakas. Kasta tin nakaikaryan na apong. Ngam iti kaano man. Dinto ring bawan ti kinadakas ti kinaimbag. Addan tumot lang panawin na. Aggibos tumot lang ti kinabilag na. Wan ah. Alan apong. Kumawiwit kan iti bukot ko. Agawid tan. Alipogpog! Ditan gagayem tinagibusan ti tampok nga istorya itangal daw. Iti pan nakigasang gasa ti mortal a hero. Dito'y drama Anapauluan. Alipugpug! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino. Kaniti direksyon Kirby Riliera. Sound effects June Rebutazo. Computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Alipugpug!